uJosefa waticelela ukuthi labantu labasita kubachazele emaphupho bamkhumbule base kubahambela kahle, kepha azange bamkhumbule. Uyathi noma bona bamkhohlwa, kepha lahambe lefika lilanga lebelimiswe uNkulunkulu, lekuphuma kwakhe ejele Josefa kwaphuma kwacondzana nepurpose, kwacondzana nenjongo yakhe kuNkulunkulu. Kuletinye tikhatsi kutawuba ngathi akugucuki tintfo, kutawuba ngathi awukhunjulwa, kantsi ligama lakho ungikhunjuliwe. Ngesikhatsi lesifanele uNkulunkulu masacedzile kukulungisela kude la ungeke uphume khona, nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Cela sisithole encwadzini yaJohane 21 sifunze verse 5 bese sizobela ku-6. Jesu wathi kubo, bantwana, kude yini tinhlande lenitibambile? Bamphendula bathi, kude. Wathi kubo, jikani linetha lenu ngesekudla kwesikebhe nitawutitfola khona. Ngako base bayalijika linetha labo, babe sebehluleka nekulidonsa, ngobe babe bambe tinhlande letinyenti kakhulu. Kwangathi nje in a matter of time, emkhatsisini wetikhatsi, bekude kwase kuba khona, futhi bekude kwase kuba kunengi kakhulu. From zero to hero kwasho bantfu, from emptiness to fullness. Basuka la bekude khona baya la kugcwele khona. Kwende njani? Ngazuthi Jesu uyalwa netintfo leti empty, uyafuna kugcwale. Ngiko athi kuJohane 10:10, lisela litela kweba kubulala nekubhubhisa, kepha yena utele ukuthi bantfu babe nekuphila, babe nako kube njani, kuchichime. Jesu uyala kuba ku-level yesitha. Sitha lesebako sifuna ube empty. Jesu udonsa kakhulu, ufuna ube nako kuphuphume. Cela unake nakuke. Mase sibuka verse 9 lithi, bathi nabefika esihlabathini babona umlilo wemalahle ubasiwe, etikwawo kunetinhlandi kanye nesingwa, kunenhlandi nesingwa. Jesu wathi kubo, lethani letinye tinhlandi kuleto lenitibambile. Nathi tinhlandi sebatibambile. Jesu sewuthi abalethe letinye tato. Uyathi Jesu uthi angakusite kubambeni tinto betingabambeki. Akusite uthole umsebenti lebe ungatholakali. Akusite uthole impumelelo lebe ungayitholi. Bese uthi, loko lese ukutholile letha lokunye kwako lapha kimi. Uyathi sivama kunkonkoshela etintweni lesati kahle ukuthi uyathi bese ngezame senginemaphekece solo ngingakhoni kubamba, ngingakhoni kuphumelela. Kepha Jesu lophumelelisa nako masathi awunginikete lokunye kwaloko lengusite kuko, bese kuba lukhuni kumnika. Kepha kwangathi inhlitiyo yethu beyingafana neyebafunzi baJesu, ngoba bona bamniketa lokho bekakufuna. Simanga ngverse 12 lothi, Jesu wathi kubo, wotani nitewudla. Jesu akathatheli kuti sita yena, uthathela kusita wena. Nkulunkulu akakubusise nawe ungankonkosheli kuloko
lakusite waba nako, ngoba ngaphandle kwakhe bewusehluleki, kepha wena lakubonakala tagcwala tintfo. Amen.